Whakarongo ake au ki te tangi a te manu a te tui, tui, ia, kārongo te pō, kārongo te ao, tihei, Māori, ora kia tātou katoa, something for the people. Tuits! Got the hair down. Oui. Ai, ko mutu here i aku makoi. Hai. Kei... Ahua poro e waha. Hoi anō, kia ora tātou. Kua tai tātou ki tērā taupaka kēnei. Korua. Adult things. Hoi anō. Ei, te whānau he nui ngā kaupapa hai wānanga mā tātou i tēnei hōtaka nei ka mutu. He pai ngā manuhiri Ai. e whakaheke mai a. Ai. Ko te tuatahi, ko te tuahine nei, ko mai te hira he roia, e tēnei wā e kōkiri ana i etahi kaupapa nui whakaharahara, ara e kōrero ana au mo te pīra mātāpono tiriti. Ai, pīra takutai moana. Pīra takutai moana, e rā mea katoa. Nā, ko te tuarua, ko te rangatira nei, a Penny Henare. Ai. He pai ana kōrero, mea ata wānanga tātou i etahi a wāna kōrero. Ai. Tērā. Nā, ko te tuatoru, ata muramura nei tēnei kōrero nei. Ki te iwi whānui, i te aranga mai o ngā tohunga tikitoki nei. Ai. Nā reira. E tōtara wāhirua na ngā whakaaro. Nō reira, kei te wānanga hia e tātou tēnā kaupapa. Ai, nā, ko te manuhiri ka tai mai a tōna wā, ko te kōkane ko whae Rhonda Tibble. Ai, he wahi nei mōhio ana ki te wānanga. Ai. Me te whakapātaritari i ngā whakaaro. Hoi anō, hei hua ki ake i tēnei o ngā hōtaka anei te wahanga ki ana ko something for the Pūrongo people. Ai rai, hoa mā, hei whakaupoko ake i wā tātou kōrero, kua puta te rongo i rongo rānei koutou i te roanga o tēnei rā, kua whakahorohia te whakaurunga o te pire arotake i ngā mātāpono te tiriti o Waitangi, tōna tikanga i whakauruhia a tērā wiki hei te 18, engari āpopoke ka whakauruhia tuki roto i te whare, me te māharahara o ngā roa i a Māori, o te momo i a Annette Sykes, o Rauri Waititi, kai arehi takirua i te Pāti Māori. Te hīkoi. Te hīkoi, tōna tikanga i tai atu i te rā ka pānui hia. Nō reira, e tuana ngā pihi o te iwi, me te haka ata wānanga hia e tātou tēnā kaupapa a kō tata kenei. E mea nā Tuku Morgan, he mahi murere tēnei, nā te kāwanatanga. Koe te kai arahi te heamana o te ara taura. Kaupapa tuarua e te iwi, nā kāroha tēnei kaupapa, ko puta te karanga o tira te karere Dave Latele, ara ko Barabin, mō ngā mahi whānako tētahi, etahi rānei, i ngā kai, i roto i tō rātou pauaka tio i te BBM Community Food Bank. Nā aroha ana ki tērā ahuatanga tuatahi, i te mea kua whānako hia ngā kai, hei whāngai i te iwi pohara, engari tuarua, kei te kua mate etahi o tātou whānau ki te whānako kai. Ai. Koira. He tohu tēnā o te pohara nui, ne? O te tuakokotanga o ngā taumahatanga kei runga i o tātou whānau i tēnei wānei. Nō reira, ko puta tāna karanga, te tono rānei ki etahi o koutou ki ngā rōpū, ki ngā kumupene, me he mea e āhei ana koe ki te tautoko, tēnā tautoko atu i ngā hoki, e kainamu mai ana te kirihimete. Kua kamutu, kua kōkiri hia te tahi Give a Little page. Ai, nō reira, ke mihia tērā, tōna torurau tāngata kua tuku pute atu i tēnei wānei, engari me he mea e āhei ana koe, te tautoko, tēnā ke mihia tērā whārangi. Kaupapa tua toru, kua puta te karanga, te whakahaua Penny Henare kia arotake hia ngā mahi a te hunga pirihi mana i uru tomo atu ki roto o te whakatohea o Pōtiki i tērā atu wiki i a rātau e mauhere ana i te hunga Mongrel Barbarians mo te whakapōau au te take. Nō reira, kei te whakatauri te hia e te whakatohea ngā mahi a ngā pirihi mana ki ngā mahi a ngā pirihi mana i roto o Ruatoki. E kite ana koe i te hononga o era mea e rua? Wow, ko te mana o te ture, ka tau ki runga ki ngā hapori Māori. O mātātua, ne, koera te hononga. Ka mutu kātahia no tēnei tau nei te whakatohea ka moko i tana take raupatu, ana ko te tūāpapa o tērā, ko te mauheretanga me te tāronatanga o mokomoko. Ana i nāi nei kei te whakaponoa te whakatohea kua takahia e te krauna
tērā whakaitanga. Kia ora. Hoi anō, kia ata ruku tātou ki roto i ngā kaupapa matu o te wā. Anei te wāhanga ki ana, ko something for the kaupapa people. Nō reira, kaupapa atu, kaupapa mai he nui ngā take hei wānanga mā tātou. Nā ko te tuatahi, iki nei koe, ko te roia. E kokiri ane ngā kaupapa maha, nā, he toronga tēnei, he roia tēnei, kei raro i ngā parirau o te reiputa, o te ao tōrangapu, ko hare te tōrangapu, o te ao ture, Māori, if I Annette Sykes ne. Ai. Nā ko te roia nei, kua kāre mai hei manuhiri, hei kaikōkiri i ngā kaupapa tuatahi mā tātou, ko te tuahine nei, ko Maia te hira. I roto i ngā kōti i tēnei wā tonu nei, no reire mihi ana ki a koe te tuahine, nau mai ki te pai kōrero o Something for the People. Tēnā koutou, mihi ana kia koutou, te rā ki tō koutou kaupapa. Tō tātou kaupapa. Hoi anō, kaupapa he rā tino nui tēnei, kua puta ngā kōrero mo te whakahoronga o te Treaty Principles Bill, tēnā. He aha te tino take, he mahi namakia, he mahi māminga tēnei kia tātou. Ai, koua me rua. Nā te muna pea o ngā kōrero i mua i te whakaputanga o te karere, ka tōmua, te tuku i te pire nei ki te wharepāremata. Nō reira, kāre mātou i te rite, engari haraite mea kāre mātou i te mōhio ka pēnei tēnei kā wanatanga. Nō reira, he ohoreretanga, engari haraite mea he ohoreretanga nui. Ai, nā runga i te horo o tā te kāwanatanga whakauru atu i tēnei pire a te taite i whakatau Chief Justice Fox kia tuku a wawehia te pūrongo te taraipūnara mo tēnei kaupapa. He aha ngā te matu o tēnei pūrongo? Well, ko tētahi o ngā ūpoko tuatahi o tēnei pūrongo, he kōrero whakatūpato. Ka kōrero mō te kuhu o tēnei pire i te wharepāremata, ki te huri tēnei pire hei ture, kia whai mana tēnei pire hei ture, e kore tātou e kite i te tiriti o Waitangi ki roto i te pūnaha ture o Aotearoa āmohoa noa nei. Nō reira, he kōrero whakatūpato kei mua tonu i te pūrongo. Ko ngā tūtohunga o roto i te pūrongo, ka ki te kore te kāwanatanga e whakakorengia tēnei pire, tuatahi ake, whakakorengia. Engari, ki te kore rātou e whakakorengia tēnei pire, tukua te pire nei ki te traipūnara o Waitangi, hei aro taketanga mā rātou, kia taia e rātou te ata wete, te ata aro mātai, te ruku hoki ki ngā kore, ngā kōrero o roto. Me ngā whakaro o roto. Nō reira, koira tētahi o ngā tūtohunga. Ko tētai atu o ngā kōrero ka ki, ko tēnei mea te wānanga a motu e whaia nei e te ACT Party, tēnei National Conversation. Ka hua ke te rātu āhuatanga i te pakirehua Constitutional Kaupapa Inquiry a te traipūnara. Nō reira, kau e maharahara e ACT, ki te hiahia koutou kia kōrero, kia wānanga i te motu, mo tēnei o ngā kaupapa, mo tēnei o ngā mea te tiriti o Waitangi, he wāhi kia rewa i tērā kaupapa. Maia, tēnā koe, nā, e mōhio ana tātou, e hara i te mea me whakarongo te kāwanatanga, me aro rānei te kāwanatanga ki tēnā ripoata te traipūnara. Nā reira, ko te pātai pia, koina anake te ara e āhei ai tātou, te aukati, i te kokenga whakamua o tēnei, o tērā pire, he ara anō rānei. Ki te hiahia tātou ki te whakahe, ki te tohe rānei ki tēnei pire, ki te whakatau a tēnei kāwanatanga. Kua wātea tātou ki te pai i ngā araporo tehi, kua wātea hoki tātou ki te tautoko i ngā kaupapa e kaha a koke ana i tērā
whakaaro, kia whakahe, kia tohe atu ki tēnei whakatau. A pūnaha ture nei, ka wātea hoki, e wātea hoki ana ētahi ara tiroto i ngā kōti, ko reira ko tētai o ngā pai o te putanga o tēnei pūrongo, ko tōna mana, me he mea ka tutu ai te puehu ki ngā kōti. Nō reira, he ara, ka taia, e rangi, taku pānui me taku whakarongo ki a koe, kei ko te wairua o kōrero e mea ana, he toru noi ho ngā ara kei a tātou. Really? Ki te whakatakaroa tēnei pokenga, ko tētai ara paipea, ko te pōti āringa hei te pōtitanga e heke mai nei, hei te taurua mano rua tekau māo. Kia kaua rawa ngā pāti pēnei ia e kuhu anō ki te wharepare. Kia ora. Reira, koira pia tētai o ngā rautaki, ka taia e tātou, te whakakoke inaia tonu nei, kia rite ai tātou mo te pōtitanga. Ai. E tae ana te ki, i mata pai pēra a acta nohoki, nā reira i kōkiri ai ngā kaupapa mo te Three Waters, ne mea katoa i roto i te regional government, the local body of politics, e hea tau ki muri, nā i ai nei koe nei te hikuroa e weku ana i ai nei, koe nei te, koe rā te tīmatanga ne. Koe rā. Ai. He rautaki tēnei. Ai. Nāna, o reira me whakamahi hoki e tātou tēnei rautaki. Hei kaupare atu i tēnei momo āhuatanga. E te tuahine e rere tonu ana ngā mihi ki a koe, i whakatakoto nei e nei māramatanga ki a mātou, ke pai ei, tā tātou, ko ke whakamua no reira e mihi ana, kia pai te rā ne? Kia pai te rā kia koutou hoki, tēnā rā koutou. Ai, tēnā koe. No reira, ngā whakaro. Wow. Ai, he nui, ko ngā torotoro e nei a te wheke e haere ana. Anei tēnei mea e haere ana i tēnei wa. Anei tērā mea e haere ana i tēnei wa. Ko ngā fast tracks e haere ana. Mea pēhea. E no tau ai tātou i te nui o ngā kaupapa. Engari e hāngai puana ki te rautaki tāmia tēnei kāwanatanga. Kāwanatanga mai kei te tāmia tonu tia tātou te iwi Māori. Anā, koe nei te mata o tērā momo āhuatanga, ko te whakahoro i te ture, kia kaupare atu pia i te hikoe kātou atu ki pōne, kia te tekau mā waru. Ko te whakauru atu hei a pōpō i runga i te mōhio e busy ana ngā roia Māori i runga i te meka nei. Te takutai moana, e rā momo āhuatanga katoa. Nō reira, e mihi ana kia mai a mā o tira ki o tātou roia Māori, e noho ana hei tūtei o tātou mo te iwi Māori. Ai. Hei, ki te rārangi, matua, o mua, really, Ko taku pātai pia, kune pia kataia ko rua te whakautu i tēnei. Ko taku tohu roia, kare tone ai te mōhio. Ai, koe, hei koe. Kau. Hoi anō. Ko kaha ko ki te tatau, te kāwanatanga nei, e hara i te mea ke te whakahaere noi ho rātou i te kāwanatanga, engari ko te āhuena ke te whakahaere hoki rātou i ngā kōti. Nā reira, ko taku pātai, mena kataia e rātou te whakaraweke i ngā ara, i ngā ture, kia whai manai o ā rātou take, ka taia tonu e te roia, ahakoa Māori mai, Pākehā mai, ka taia tonu e te tiati rānei? Te aukati i ā rātou mahi. Wow, te āhua prei i te kēmu pēnei i ā rātou. He pātai pia tērā mā maia. Ai, te wahine ka no ka whakapono noho ai kia kōrua. Taku whakapai ai. Nā reira, he hā te take kāre tātou e whai ana i tēnā. Koera tāna, ne, i ki ia, kei roto i ngā kōti, e rangi, ko taua kōrero nā re, ko tahi noho te ara kei mua i a tātou, ko te pōti. Ko te painga i ngā tau ki muri, ko te Privy Council ia i Ingarangi. He nui ngā take i kawe atu ki reira, ahakoa te turakitanga i Aotearoa ka eke. Te Privy Council i te mea he pūnaha ture rere kē tērā. Engari, ko kore tērā, tātātai whakamahi tērā i nāne, no reira, he pātai pai tērā. He nui. E te iwi I tūpono atu au kia Ken Mea i whanganu. Ai? I tērā wiki. Oe koe Ken Mea? Nāna te nohonga whenua i
I Motuang Gardens. Pākaitore. Pākaitore. I kōkiri, ka mea atu ki ai, haho whakaaro ki tēnei kaupapa. Ki te hikoe ka mea mai ia. Kei te mea mai aku i rāmutu, me ka hātu i te hikoe, me nui ake i te hikoe. Nō reira, kei te whateahua nei, kei te whakarite rātau mo te tau e tū mai nei, ka noho whenua pia. Nō reira, ka ki koe. Ka pai, nō reira, e mea ana koe, mea ata mātaki mātau i te 6 o'clock news, ki te kite. Ai. Oh, kuira. Koera tana mahi, ne? Mahi haka. Ama, kia hoki pā tata ki te pire, ne? Tēnā, whakamohio atu, whakamohio mai. Ngā wahanga o te ripoata a te tribunara, o tira te rā pire. Ai, etahi o ngā hua, kua puta i te ripoata. Ai, ko ngā māharahara ta tribunara i whakapuakina e Chief Justice Karen Fox i Ngārangi Kotahaki ina nahi nei. Kaori, tino kore nei i te tautoko ki ngā mātāpono ko Waihangatia. I roto i tēnei ture ana i puta i a rātau te kōrero ki te whakamanahia tēnei ture. Koe nei te turakitanga nui ko kitea ki te tiriti o Waitangi mai anō i te tau ko tahi mana wariroi whatekau. The first principle overemphasised Crown power and doesn't reflect the treaty's meaning. Ko reira kaori te hāngai ki ngā mātāpono i hainati ai i o tātou mātou tupuna. Second principle? Second principle goes against Article 2 of the treaty, which protects Māori sovereignty, tino rangatiratanga. I te mea kei te ki David Seymour, ne kei te kōrero, te tiriti mō te mana motuhake me te tino rangatiratanga o te katoa. O ngā uri katoa kai Aotearoa e noho ana ahakoa mane ne mai ahakoa tangata whenua mai. Me te aha koira tana whai kia ori te mana o te hunga ka tahi anō ka taimai ki te mana o te iwi Māori. He nui ngā kaupapa. Koira te māharahara nui pia. Ai, rawa atu. Hoi anō, e waimari ana te hōtaka. E harai te waitapu e rangi koe nei tana ui tuatahi mō tēnei te renga nei. Ka mutu, ko wai i tū atu i tēnei tangata ki te kōrero mō ngā roto me ngā waho. Ngā kaupapa e hārea ane i tēnei wāne i roto i te whare pāremata. Ko wai atu ko te rangatira o te tai tokerau. Pēni henare, nau mai hoki mai, brother. Tēnā koutou, tēnā tātou. Nō reira, i kitea hau i tō IG i nā pōra, me tō ki ake, mahi māminga, te mahi nei, te whakahohoro. I tēnei mea ngā mātāpono mo te tiriti o Waitangi, tēnei pīra nei. He hai māminga ai, he ha i rereke ai. Ai, ko te āhua nei e mataku ana te kāwanatanga, ai ni ka mea hikoi mai te iwi Māori ki runga i te whare pāremata. Koe nā tāku e whakapai nei. Engari me tēnā pēr me whakarane ake i te āhuatanga o tēnei mahi. Just so that everybody's aware, they announced yesterday that they will introduce it to the House. The first reading can't happen until Wednesday next week. So normally a bill will be introduced anyway. This one is a bit māminga, a bit nanakia, the timing of it, but they can read it no sooner than Wednesday next week. Okay. So they've got the option to do that. They don't have to do that, and it's my read that they're likely to do that. Nā runga i te kaupapa porotu a te iwi Māori. He hanga maharahara nui i tēnei momo mahi a te kāwanatanga, Chief? O he maha, engari ko te mea nui. It's the power imbalance, ne? Ka taia te kāwanatanga ki te mahi tēnei mahi. Aha ko te kaupapa, ka taia rātou. They get to sing the tune, they get to do the dance, they get to do everything, and they don't need the people's approval to do that. And so that's the signal that it sends ne. The Treaty Principles Bill, koina te take nui kei mua i te aroaro o te ao Māori. But let's be clear, they can do this on anything. And in fairness, when we were in government, we did some of this with, we did the same thing with COVID, ne? Kei te mahara tātou katoa ki tērā mea take. So it's not new, but because of the timing of this, one can't help but be suspicious. Gee, aroha mai. I wāhi kōrera, I'm going to steal Kiriama's idea. Ko te Treaty Principles Bill tērā, ne? E rangi kei muri, hea atu
Era Ai. atu o ngā kaupapa kei muri I tērā me tūpato tātou. Now, kei roto koe I te mea, kei te kōrero hau mo te Maka nei, kei te kōrero hau mo ngā fast tracks nei, kei te kōrero hau... Mō ngā pire tūpeka. Ai, I nei mea katoa. Would you agree that this is a little bit of cloak and daggers or smoke screen or me maharahara nui te ao Māori I tēnei pire nei te Treaty Principles Bill? It's a smokescreen. What a smoke Nā screen. runga I te mōhio, kua mahi ke te kāwanatanga I tēnei mahi. They've already done this. They've already, kua tango ake I te tiriti o Waitangi mai ngā ture katoa. They've already done that. So the Treaty Principles Bill is something that's captured our attention. In the meantime, they've already done the groundwork to remove Te Tiriti o Waitangi from all of the legislation that is currently available to the government at the moment. However, ko te maharahara nui kei roto I au, ahakoa kua ki mai a Christopher Luxon ka whakakorengia rātau I tēnei pire. They'll vote it down after the first reading. What it does, though, is it gives ACT, David Seymour, Aotearoa Tuatahi, New Zealand First, the biggest platform over the next 6 months. And that's koina te maharahara. Pēne I runga I tēnā, te āhua nei, e kore e taia e tātou, te tangata, te pakuaha. Nā reira, I runga I tēnā whakaro, me aha tātou, he aha te rautaki e whakaora ai tātou mō te tūpono ka ora tēnei pire. You know, what's our response, whether it goes through or not? Kāre kore ko te mahi poro tū, te wiki e tū mai nei, that's a great... I think activation is the right word. Aha ko te kaupapa, kei te mahi ngātahi te ao Māori ne. So I think that's got to be a platform as we look towards Rātana, Waitangi, Matatini, to continue that. If we just hikoi ki te wharepare mata anake, then we will have failed here. So I think it's a great momentum shift as we look towards 2026 to vote this government out. What we can do, and tēnā pēr ka kite atu koutou ki runga I taku Instagram I te rānei, kei te huitahi mātou te āpiti hana. Ne, we've got to show that we're an alternative here. And ka mahi ngātahi mātou te Pāti Māori, te rōpū kākāriki, ka tāia mātou te āpiti hana. Ne, we've got to be able to show that, yes, we're here to protest, yes, we're here to go against what this government is doing, but we've got to provide an alternative for our whānau to believe in. So we've got a job to do while our whānau activate, regardless of the kaupapa. We politicians have a job to do to make sure our whānau can believe and follow in that. Gee, ke paku panoni pēr ngā kōrero. Nā, mo te activation e tū mai nei. He ahua ririke tēnei I te mea, the last activation pēnei, I tū I te wā o te kāwanatanga reipa. Mo te takutai moana. Nā, I tēnei wā tonu nei, e haere ana, tēnei take, I roto I ngā kōti, koe nei pēr, te tahi o ngā take, I whakaro ai rātou, ke whakahorongia tēnei pire, I te mea, ko ngā whakaroa te Māori kei reira, ne? Or whatever. Kei hea koutou, I runga I te whakahounga o tēnei take, mo te takutai moana nei, kei hea koutou, hea ato koutou tūranga I roto I nei take, te Pāti Reipa tāku e kōrero nei. Tuatahi ka kapohi ake a hau I te kōrero a Jacinda Ardern I te wā koia te tumuaki o te rōpū reipa, and her apology. They got it wrong, ne? And we got to own that. We got to own that. Because we did, and I te hikoi tahi tātou, even I walked on to Parliament 2004. So, koina te mea tuatahi. Atu I tēnā I au e whakarongo atu ana ki ngā tono kōrero a te iwi Māori ki te pirene. When I was listening to our whānau and their submissions, they just want their day in court because we believe that strongly in our case to be able to prove that we've got customary title to places like Waimahana, brother, as you know, where I come from. And because we've been there, we're still there, and always had.
So that's the problem with the shifting of the goalpost. Now, to your question, I'm proposing to my colleagues, and we're to settle on this kaupapa, that, well, why don't we do that? Why don't we just put it back to how our whānau believe it to be able to prove that they have a customary title here. And I think that's probably the best in respect to the law. But my final point, brother, is me kaua tātou e titiro ki tēnei take anake. This can't be looked at individually, ne? Ka whakaroa ke hau ki ngā mahi a tōku matua. Kaore, te matua kere ama Shane Jones. Ne, o ngā mahi kiri whenua, ne, kiri wana, that this is all part and parcel. Once ka tango wake te mana o te Māori, then they can go in and do these things. So we can't look at Maka individually or separately. We've got to see it in the bigger environment of what this kawaratanga is doing to our people. Can it even be stopped, is the question? Yeah. As a former minister? Yeah, it can be. The bill and legislation, that's to the House of Parliament. But the difference here is o ngā kōti. Judges can still make decisions, how they see fit on these cases. For example, Raukawa ki te Tonga right now is in front of the High Court proving their case of mana moana, mana ite moana. They're doing that right now. Regardless of what the law says, the judge can still make a decision on that. And that's all our people want. Take it out of the hands of the politicians. Let it go to a whakawātanga, and a judge can make that call. Koira pē te take I mataku a reipa, rua te kautau ki muri, I te mea ko Judge Ken Hingston, te tiati ka whakamana, I te tono o ngā iwi o te tauihu o te waka, ana I ai nei, e rongo ana pēr ngā pāti tōranga pū. Mena ka hari ki ngā kōti, tira pe he ara kei reira mō ngā iwi nei. Koira te raru, pirangi ana rātou. Hoi anō, e ai ki ngā kōrero, apopo ka tīmata tātou ki te rongo, mō ngā hua kua puta I Amerika, mō ngā pōti. Nā, ko te tino pātai kua puta, I roto I a mātou. How te patanga o tērā? And do we actually care? Should we actually care? Ko wai ka hua mai I roto I tēnei whakataita, I roto I tēnei pōti nui o te ao. Hea o tō whakahoki ki e rā pātai? Ai, me aroa Aotearoa me te Māori anō hoki ki ngā mahi kōwhiringa pōti ki Amerika for a number of reasons. The first one is Kamala Harris is a Harris from Mangamuka. Iwi tērā Harris. So you know where my vote's going if I have the chance. But we should be paying attention, and ka mahara ake a hau ki te kōrero Donald Trump saying that should he come to power, he'll increase the tariffs for trade. Now, e mohi ona tātou ko ngā pāmu Māori, we're the best at growing exports, primary produce exports, kiwi fruit, aharane. And if that happens, then we lose out on the market. And we continue to struggle to gain access to that market. That's the first thing. The second thing, and I think this is the wider issue that we have, what we see is a right-wing rhetoric washing over the world. Kia tu tātou I tērā āhuatanga, ki runga I tō tātou wake. Kia ora. And if this is to play out in America and Trump is successful, then one can only imagine how that might grow legs even further and what that'll have on Aotearoa. Not to say that Kamala Harris and the Democrats are perfect, because one can argue their history hasn't been that great either. One could argue that kei reira rātou I tēnei wā tonu nei. Hoi anō, koe nei te pātai matua or something for the people I reto I ngā wiki. Ngā manuhiri katoa, ne? Ko ata tuku I tēnei pātai. Ki a koe, tairani e tātou te ao Māori tēnei mea te kotahitanga? Ai Marika, e hoa koina te pātai nui kei runga I ngā ngutu o te iwi Māori. Tā koe mea tuana ki a koe oti rā ki te hunga whakarongo. When the Warriors win, Chief. So never. Up the wires.
Not the answer we were hoping for. Hey, that's probably the most true answer we've ever heard. Hey, Chief. The future is bleak. Hey, gee, e rere ana ngā mihi ki a koe, mara. Kia kaha tonu, ne? E rere tonu ana ngā mihi. Kia kaha tonu i roto i ngā hui, roto i ngā wiki, roto i ngā marama, i roto i ngā tau. E tū mai nei. Kia puta tonu te ihu. E te whai au ki te ao marama. Nō reira. Ngā mihi, Chief? Ai, me mara. E tātou mā, nō reira. Up the ones. Mo te kotahitanga, ka rau te mōhi umera. Ka roha te iwi Māori. Ka roha te iwi Māori. Awa tino ohorere ana i tēnā whakautu. Hoi anō, he nui ngā kaupapa i puta i ana kōrero. Tēnā, kia kōrero tātou mō te pātai tuatahi i puta i a tātou, mo te pire nei. E rangi, mea hou tērā, me ata puta i te wenerei, ne? Kaore tae rātou te whakaputa i mua i te wenerei tū mai nei. Hoi anō ko tā te tarai pūnara, kāre tonu rātou i te pirangi kia whakauruhia ki te whare nō reira aha kua te pānuitanga tuatahi a tērā wenerei pia. Kua popo tonu te tahi rangi mō rea ia ki te hunga ture. Engari, i whakautua e ia tō pātai ne, e pāna ki te mana o te ture, i runga ki te mana o te pāremata. E ki ana ia, ai, ka tātou. E te tiati tonu ne. Nō reira, i rawe kiau e nā momo kōrero. Nā reira i te iwi, pena putea, ka utu i ngā tiati katoa Aotearoa kia. Whaia te ara kōti, ne? Nā, tētahi atu mea i oti ai te kōrero. Nā, i ahua, pai ana aku whakaro ki tana whakautu mo te taha ki te hono a reipa, ki ngā mahi takutai moana nei. Nā, e mihi ana ki tana maia ki a kōrero pono mai. He mātou. Me te tika hoki, engari ko te panga ki atu mena ko ona hoa Pākehā ke i puta i tēnā kōrero. E whakapono ana ki tēnā kōrero. Nā te me, e tino mōhio ana mātou he pono ngā kōrero a pini. Kia mahara hoki tātou nā reipa tērā pire i whakauru atu. Koira. Tika. Ko tētahi atu, ko te tūmanako ka whaihua ngā hui a ngā pāti moro iti nei a te pōnei. I te mea, i te rātau i ngā tau e rua ko taha ki nei. Ki te tātou i ahua huri tuarā hia te iwi Māori e reipa, ne? Kore take ka huri anō te iwi Māori ki te pāti Māori. Engari... O nā tūru i roto i te whitu? Engari, me he mea... Me whakarauta ki rātou, i nāia nei. E tura ki nāi tēnei kāwana. Mutunga iho e te iwi. Ka hoki anō ki te kōrero, ka rite tonu taku au. Rehita ki te pōti. Me pōti ki te kore shush. Tētahi atu mea, hei whakashush mā tātou. Ko tēnei kaupapa e ki ana ko ngā TikTok tohunga. Ne? Whakahoihoi rānei i a tātou. Tērā pē me tai atu e tahi iwi me te shusha, ko te rākau. Nā, hai ata wānanga i tēnei o ngā take. Kua ta toro, mātou, ki tētahi o ngā wahine toa. I roto i te ao Māori, he kōka no roto mai i te tai rā whiti. Kamutu, he maia ki te whakaputa i ana whakaro. Ore kau ona wanga. Whakapono ana ia me whai kōrero te wahine. E mea ana hoi. E tahi wahine. Hoi anō. Mea ata kōrero tātou ki aia ke pūrangi aho. Tātou ki etahi o ngā take nei. E te whaia, Rhonda Tibble, nau mai ki te pai kōrero, something for the people. Ina koe Jay, rawe te tū. Hono mai tahi a koutou. Kia ora rā. Tēnā koe. Nō reira, pātai tuatahi ki a koe. E te kōka. Hea te he o te whakatū, o te whakanoho i ngā paerewa pāpāho, ngā social media platforms nei, hei marae mō tātou haere ake nei. He ua te ki atu hea te he, i te mea ko te tini, o te mare o nai nei, kei runga i te pai
rewa pāpāho. Ka re tai e te aukati i tērā terenga o te iwi me o rātou kai ngākau, kia kite atu rātou i a rātou anō i reira, kia rangona atu i a rātou me o rātou weke me ki e whakatere ana ko ai au hei Māori. Ana. Kia hoki pā ki te pūtake o tā tātou wānanga. Ai. Tēnā koe taku kōka. Hoi anō, hea i tohunga ai tētahi tangata. Mā wai rānei e tohu ai he tohunga tēnā tangata. Māma te whakautu ki tērā, ki te ki atu he tohunga koe, kua nui atu i te tore te kautau i roto i tērā whira o te mātauranga, e pupuri ana e tērā tohunga, ne? Me raro iho i te tore te kautau, ka re tare te ki atu he tohunga i te mea, ka rano kia wheakongia e ia, kia rangona atu e ia, te kakari o tērā pū mōhiotanga. No reira, he aha o whakaro ki etahi o ngā tāngata, ngā kōrero e kite ana i runga i te TikTok, i runga i te pai āhua i tēnei wānei, e hora nei ngā mātauranga anō nei, he tohunga rātou? Nei no te tei kupu kōrero o oku mātua, he poni kau mātua, no reira he poni tohunga kē tērā. Tika. Nā reira, he pēpi tonu ka rera no kia kai te kai māro te tae te ki. Kei runga tonu i te wai u i tēnā momo mōhiotanga āna. Ka mutu ko tā te ahurea o te paipāho, koia e whakarangatira atu i te karoro o te karere o te koau. Koau taku ngā kau ki tonu au, i te koau. Pai te rā waiata. Kia ora, hoi anō ko tētahi mā harahara ne, ahakoa ngā poni tohunga nei, he nui te hunga e whai ana i a rātou, he nui te hunga e whakaariki ana i a rātou. He aha o mā harahara i tēnā momo ahuatanga? Koe nei ke te ahurea o te ao pāpāho me ki. Te ao pāpāho a te pai āhua, te pai rewa te hake o te matiko. No te mea kai reira ke te tei tangata e tūmai ana, he whetu te warawara ki te ao, ko wāna ke kai te kimi kaiaru. Nā reira, ko te rongo o te kaiaru, kai reira ke te mana o tērā poni tohunga e whakarewa ana ki te rangi. Aha kua whakai mai, aha kua whakahe mai. Whai, kei te tākaroa hau me tēnei kaupapa, ne? Ki mai te tahi tohunga, nā hei tohunga tēnei, ko e whātekau tau i roto i te ao tohunga. Ka ki mai ko tahi te tohu e mōhio ai koe, he tohunga koe, ana ko te whakapono a ngā iwi ki a koe. Ki o kōrero, ki o karakia, ki au mahi, ne? Nā, e ki ana kerea manei, e tahi o nei iwi kei runga i ngā pairewa pāpāho nei, e hea mano. Tāngata. E whaiwhai ana i a rātou, e whakai ana, e tākupra ana i a rātou whakaro kōrero aharaini. Hea i te mena kāta noho ahau ka whakaro, e tahi waku matua iau e tupu ana whai, ahua rau ka rātou, a noho ki, ka tino whai mātou i a rātou iau e tupu ana. Ne, hea te rere kē, tāku. O era ki e nei e puta ana i aia nei. Ahurea o te whakatipu o te mōhio, koina ke te rere ke ai. Ko te ahurea o te whakatipu i te mōhio o tēnā tangata. Kāti mo te momo i whakamārama mai e koe, kua whātekau tau i roto i tēnei tohungatanga āna, kāti kua mōhio te atu ki ngā iwi o te ao Māori. Momo tērā, kāri paku rite te atu ki tērā e kōrero mai rā e tātou, mō nei tuhunga no tainahi i puta mai ki runga i te pukamata. Ne? Tērā. Ko te rereke, ko te ahurea i whakapakeke mai i roto i tēnei mōhiotanga, mātauranga hohonu nei, tēnā. Kia moio anō tātou, e ai kia Dr. Carla Haukamo, e waru ngā momo tuakiri Māori o ēnei rangi kai te kaha puta mai. Nā reira, ko te Māori e kōrero mai nā e koe tō tauira whātekau nihoro i roto i te tohungatanga, koia tētahi o te toko waru e kīgi ana te tuakiri o ngai Māori o ēnei rangi. Nā reira, e whakataitai ana
tērā taha o te hōhonutanga, te ao Māori, he whakapapa tōna, he whenua tōna, he ahure e whai ana i te whānau, te hapu me te iwi, e tohe ana ki tēnei ko puta mai ara te hāpori i nāenei, ko kore tēnei o ngā tokatū moana, a te ahure i tupu mai, nōroto mai, i te oroko tīmata heke toni ki a rātou i tēnei rangi. Ēnei, te nui ngā te wā, kua motuhia ke te pito ki tēnei taura here i te oroko tīmata o te ahure a Māori, taira wāki ki nāenei. Tare ate ki, nui atu te whitu te kau reanga tangata mai a tātou i runga i tēnei whakāturanga, kia hine tītama rāua ko tāne nui ārangi. Nā reira, ēnei kai te pihi mai i runga i te pukamata, ka wātu o rātou whānau, hapu, iwi kia tūtaki i a rātou. Nō reira, kia mau ki tēnei, ko te whitau o ēnei, he whitau tākaro o te ao matihiko. Ko te whitau o tērā atu, tupu tō mai, i te ihu tō mai te pō i tōna whakapapa. Atahua tērā hoa. Nō reira. Kia kaua rā tātou, kia kaua etahi atu, e ki nei kei te amuamu noi ho, tātou. Me aha mātou, me aha tātou. I ai nei wha, ka kite i nei tuahuranga me ngā kau aru. Kua kite ahau i ngā nei kaupapa e haere ana me ngā pohi ame, awa ke. Me aha tātou? Hei te kōrero. Mo te hunga rā kei runga i te pukamata e kōrero mai nei, e poni tohunga, i nā te nui o te tangata kuare e pirangina te whai ana i tōna mātauranga. I te mea ko tā kuare whai ana i tā kuare, kia kita atu e ia a matatau. E rau e nei. E kita atu ana hui ngā reels kapua i nei kōrero. Ia ha koutou koka i te wā ia koutou tamariki ana, ia ha rānei o koutou pākeke ki ngā puni kaumātua, puni tohunga e whakataru nāna. Ki taku te tiro, koere ke te tahi o ngā whakaro hōhonu kei muri i te 1907 Tohunga Suppression Rebellion Act, I kōrero tia i roto i taku iwi, ko te mate ke, ko era, poni tōhunga e tū mai ana pene ana ko rātou ko nehe, engari kāore. Nā, kei te haere tani tērā āhuatanga i tēnei wā, ko ai te tahi i roto i tērā ao mo te whakaora i te tangata, mā ngā mahi wairu, Mārama te kita atu era, pene ana, he taiapa tuatai, kāretai, etahi te whakamamau atu i tērā, engari etahi, te taiapa te tekau marua, rāke atu, te tiki o te moi o tērā, te whakaora i a tātou, i roto i ngā mahi a te wairua. Nā reira, ēnei whakapiki, kei konei ke te tauira o te kōmata o tēnei mea, te mātou, te matatau o ēnei momo āhuaranga whakaora i a ngai tātou, āhāpori nei, āhapu, āiwi nei. Well, e te kōka, kua mimiti te wā ki a tātou. He ātāhua e nei kōra. Rawātu. Whakaihihi nei ahau. E kamutu. He tika o kōrero mo te ahunga mai o te mātauranga o tēnei taha, me te rā taha. Nē, nō reira, e mihi ana ki a koe te whā, e whakawhenua nei i ngā kōrero. I roto i tēnei ao matihiko nei, tēnā koe e whakawhenua nei i a tātou. Nō reira, i te kōka, e mihi ana ki a koe, whakawāte ana i a koe anō ki te kōrero, ki a mātou, mo e nei take, whai pānga mai ana ki a tātou. Nō reira, kia pai te roa ngā atu o te rā, ne? E aku kai ngā kau pāpāho. Tēnā koe. Ei kona. Tino pai e te whai, ka kia pai te rā. Wow. Miharo. Miharo ngā kōrero. Pūrangi aho. Rawātu. Engari, ko te pai o Rhonda, he wahi ne hiko i te kōrero. Tigara wātu. Ka tina nei i te kōrero. He mea i whiakotia, e hara i te mea i rangahau noiho. Ai. Kamatu, aha kua ngā whakatakea etahi. E kōkiri tonua kuia i tana kaupapa. He rawe kia. He tika tāna, ne. Kamatu, e rongo tonu, e rongo ana, e kite ana i te whakatinanatanga o ana kōrero ki roto i ana mahi. Kamatu,
ko tētahi tīwhiri pia I puta I aia mo te hunga kei te ahua maharahara, me whai rānei au I ngā kōrero tēnei tohunga, tēnei tangata kaore rānei, I roto I ana kōrero ngā whakautu. Tika, Te kara watu, e waru ngā... he pai, na aroha mai, he pai, tētahi wana mātāpono. Koni atu te toru te kauta. Ai. Ne, kua raupā ngā ringa e te wā. Ne, no reira, koera tētahi top tip. Kua toru te kautau, mahi ana I ene mahi, mena he ai, ka pai. Ai, no reira, He mana kei roto I era kōrero. mō koutou e ahua maharahara ana, me mātaki koutou I ngā kōrero a kuia. Tika, ka mutu koutou e whai ana I etahi poni tohunga. Tirohia e rā pai aru pia. E pirangi anau ki te ata āmaranga hau I e rā pai aru e waru. Ahau hoki, ke te hia kia mohi ki e rā mea e waru. Katoa, ko te toru te kauneke atu. Ngā pai aru o te tuakiritanga o te Māori. Ana. Yeah. Koera te mea pai ne, kua ako hau I roto I ngā tau. Tā tātou ui I ngā tāngata manotini, ne? Ko ngā ui tino pai kia hau, ko ngā ui ka haere atu au, me etahi pāta I rangi I te wehenga, he nui no atu ngā pāta. Hei, Devil's Advocate, hei whakapātari tari noi hui a tātou, he uaua ne, me he mea ka ki te tātou I ngā kōrero, ngā matapai rānei a tētahi tangata kei runga I te TikTok ki hei te wiki e tū mai nei. Me he mea kei te hori au, tēnā ka whakaweto hia taku wharangi. Engari hei te wiki e tū mai nei ka rū te whenua. Me ara wā ke ka rū te whenua. Engari hea, ka tā tonu pia te tiro atu ki ngā taupānga. He Hua pai, e matapai he tia piki tēnā. mea tērā, ne? Engari koera te whakauauau I te argument. Engari mena I wai atu ki a rangi kāre kore, ka tā hoki e ia Ka mutu matapai ki hoki hoki tēnā. tātou ki ngā, engari ki te hoki tātou ki ngā tauira o nehe, Ai, kia te kōtima, Ai. ne kāre te katoa I whakaiki wā rātou matapai. ai. Koera hoki tāku ki a fire on the ne, like, I aua te puana, e tahi o aku tira matua. Aku e out the gate rātou. Kāre mate o tēnā, kāre mate o tēnā. Engari kāre hoki te katoa o tūho I whai I whakai rānei ki ngā kōrero arua ke nana. E rangi, ke hoki ki ngā kōrero a whare ronda, ko e nei tohunga e ki nei koe, e ki nei au, e ki nei tātou. E māro ana I tēnei taha. Tika, ka mutu ko rātou kōrero he mea heke. Ai, he whenua a rātou, he mea, e rangi I tēnei taha, me ua ka kite. He apataki noi ho. Ai! Hoi anō, aua. Kei hea te pū monto o ngā kōrero a ngā TikTok tohunga ze kōrero hia nei. Me mutu pē I konei, I te mea, e taia ne tātou te ato wānanga I te nei ke hoki mai ngā kau. Ki te kāinga, hoi anō tētahi mea e whai pānga ana ki te ngā kau. Anei te wāhanga o nau mai te hapa. Nō reira, ko taua wahanga nōra. Ai. Nā, anaha, e hara I e te TikTok tohunga. Āna. Hoi anō e hara I te mea kua whātekau tau, e mahi ana. Wow. Hei wero I tērā whakaro. E whakapono anau, he tohunga anaha. Engari kāre anō ke whātekau tau, e mahi ana. He pai tēnei wānanga? Tērā pē he mahuri tani whātene. E hara I te mea kua whātekau tau, e whakāko ana I te reo Māori. Engari he tohunga ki te reo Māori. Teka, Ne, e rangi he mahuri tani whātene. kuia. No, he Ka mutu. tohunga. E whakapai anau. E kore pēr anaha e ki he tohunga ia. Ai, kuia. Tēnā kore nei. Kuira. Nei. Kuira te re ketanga. Nui nei. Ai. He pēnā hoki a Uncle D. E kore rawa e puta I aia te kōrero he tohunga au. Ai. Tēnā kore nei. Koera te rerekētanga. Hoi anō, anei ngā hapa. E tohu ana he tangata noa tātou. He tohunga ki te hapa. Hoi anō, ko te hapa tuatahi, hei pānui, hei kōrero, hei wānanga, mā tātou. Tēnā koe Ani Piki. Kia ora. Ka tukuna ahau I taku I rāmutu. Rere mahi, Ai. rere hāngu. Ka tuku ahau I taku I rāmutu. Ai. Ka tukuna E e au. au taku I rāmutu. Ai. Ai. I mōhio ke koe ni. Ai. I taku ki te atu tēnā I tino puku te rai. Ahau ki ahau anō. Rere mahi versus rere hāngu. Ai. Koe. Koina. E ahua koa ana hau. Tēnā koe I tō hau. E ahua koa ana hau I te mea
E Ko harai aku tino hapa. ko koe anake. Nā, ko aku hapa i tēnei wiki. Hapa pai. E hapa pai. E tai atu o pērā aku hapa whakarau. Kei te mōhio raini koe ki te kōrero Māori. Ai. E rangi E ene pēnā hapa. ana hau i tēnei rā. Ai, ana e koe nei te hapa shei, te hapa tuatahi a shei. Ko ngā iwi i tai atu ki te whakataetai āmotu o Aotearoa mo tēnei mea, tēnā ka whiti. Ai. Nā, ko te Tōwai hapa pi- tēnei, ko te tōwai pīmua. Ko ngā iwi i tai atu ki te whakataetai āmotu o Aotearoa mo tēnei mea, mō tēnā ka whiti. Ko te mō e rite... Kia wai tiro mā anō nei ke te tino mōhio ahau. Te kaia koko reo Māori. Engari ko te mō, ne? Koe na Ai. te mate, ko te fōa. Hahai, e aua. Ko te pīmua, hea? Tō wai... Oh, He hara tātou i te tohunga. So, hoi anō, ko te hapa ko taku hapa tuarua. Hoi anō, ko te hapa anipiki, te tikanga he o anipiki. Kare mo he te taki pērai. Hapa i nō wānanga rawa, hea e tātou ai. koe anō. Ko te o, te hapa nō rawa tēnā. Engari, he mahi hoki te hapa ni. Koera te wānanga Ai, wānanga hea e tātou tēnei te hapa. me hinerewa. Ai. I te mea, i ki a ānaha, te rape ka waia mai i e ki ahau me te ki. Gee, kawe kōrera pēnei. Aroha mai. Te Me rape wānanga ka- pia tēnā hei tuiki heke mai nei. Ai, ki aia. He ha i a o ai te hapa. He pai te wānanga. He pai tēnā wānanga. Te hapa whakamutunga hei wānanga mā tātou, kere ama. Ai. He ha te take i ki koe, nā he rere pūtake tēnei. Ai. He ha te take i ki ai koe. Hea ha koe i ki ai. Ana. He Māori ake tērā ki Hea atari. ha koe i ki ai. Ai. He ha te take i ki koe. Ko te noho tika o tēnā kupi te ai. Mōhio ke au i tēnei hapa. A hoi no te mea ngaro ana ko te ai. 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 Anei hau mea na ai, e ronga ana, hea i hapa, engari kare au i te mohio me pehe te whakamārama, hea i hapa ai. Rere pūtake. Ai. Nō reira, koutou e ako ana i te reo Māori, kia kaha. Kia kā ki te ako hoki nei, i te tikanga o i nei mea rere pūtaki pīmua, e rāweratanga. Me hoki anō ki pēr ki te kura. Kura tāku. Ai. Karei te paku aro atu ki nei mea. Rere mahi, rere hāngu. Engari he hua tēnā nā te mea, e harei te mea i pērā rawa tō ako i te reo. Ai. Ne? Ka mutu, harai te mea i ako ahau, i au i te kura, i ako ahau i ngā mane, ngā rere mahi, kaore mohe ha te tika ngō te noun, Hau hoki. Ai. i te reo Pākehā. Nō reira, Tēnā i te reo Māori. Mōhio i te reo Māori. Kura. Ai. Ko te aurua taku ako, ko te whakarongo. Teka, engari ko enai whakaako ngā reo, ne, he enei momorerenga te āhua o te whakaako i te reo pēnei. Hoi anō. He pai mo te hunga e ako ko te reo Māori tā rātau reo tuarua. Koi. Nā te mea ko waia rātau ki te reo Pākehā, me te takoto o te reo Pākehā. Nā reira, he pai tēnā. Tika tau, he mapi pai tēnei. Koia. E tai atu ai ngā ākonga ki te puhitai ore. Ai. O te reo Māori. Hoi anō, e tātou makia kaha tonu tātou. Koera te kōrero, ne? Koera te kōrero. Hoi anō, e te whānau, anei te wahanga e ki ana ko something for the iwi. Ko te kaupapa matua hei wānanga mā tātou, i ata kōrero tātou kia peni mō tēnei take. Ko ngā elections e hoa mā, ko ngā elections I o Amerika. Amerika. Nā, e miharo anau i ngā kōrero a peni i te mea e ki ana i ai marika me mōhio tātou ki ngā roto me ngā waho i te mea he nui te pānga mai o e nā Te mea rawa kia tū. tātou. Ai. Ko te ohanga. Ne ko ngā ture tau hoko. Ka whakaawe pia i a tātou i Aotearoa nei mehe mea ka eke a Trump, kaore rānei. Ai. Rāua tahi, Wow, kuira. Kamala? E harai te mea, Kamala, e harai te mea e whaiti ana ki te ohanga. Kao. Ai, kuira. Ko ngā āhuaranga turuhi, ko ngā honohononga, ne? Ko ngā Five Eyes or Seven Eyes. Ko ngā pakanga o te ao. Ai. Nā koera tāku e mea ne, ko te whakawhitiwhiti o ngā mātauranga. Ne? E tino ki te ana tēnā i Aotearoa, i tēnei wānei.
Well, I puta ia arataua tēnei pātai I te atatonu nei nā ko ngā e mea ana 50 ma ono pai heneti e ki ana ko Kamala katoa, 24 e ki ana ko Donald Trump katoa. 50 mā whā pai heneti e mana ko ana. Koia, e mana, nā tume ko tēnā pātai mea ana ko wai te tangata ka pōti mena i a koe te whiringa. Nā, I ahau I Amerika, tōna ono wiki ki muri, I pātai ahau I tēnei pātai ki ngā tāngata katoa. I tū meke ahau I te toko maha I ki Trump. Kaore tetahi I ki te wahine. Kua I te mea kua, ko tana kaupapa mega ni, Make America Great Again. Ana koira tētahi āhuatanga kei te kitea I ngā whenua katoa o te ao. Ko te mana motuhake me te tino rangatiratanga o te iwi. E whakapaetia ana nō rātou tērā whenua. Ka mutu kaore tae te karo I te pikitia. Puhi atana taringa? Ka tū anō ia. Aua rautaki katoa. Rautaki katoa. Ai. Nā, I muri I te muro o te ahi, hea te karanga a te maria, USA! He miharo tira. Nō reira, kei te kite au e whakamahi ana ngā rautaki a Trump E tēnei kāwanatanga. E Seymour, Winston Peters, E Rawiri Waititi. Ai, e te pāti Māori anō hoki. Ara, hea ngā rautaki e kōrero nei Ko te tātou? Whakawehe, kia kite koe, ko wai kei tō taha o te taiapa, whakapūmau I a rātou. Ne. Whakaarara rānei I a rātou. Koia. Ki e tahi mea, whakaputa e tahi kōrero, hei whakatuma, e tahi ka ki kau, ka pai kei te mōhio koe, e hara rātou I taku base. Ne. Ka hoki anō tēnei ki te kōrero mō ngā apataki kuare, ne? I kōrero koia. E Rhonda. Ana, koira te āhuatanga, koira te nuka e whakamahi ana e te momo I a Trump, hiri te ki ngā TikTok tohungas. Kei te rua ki noa mai ngā kōrero, ki te hunga e whakapono ana nā rungi te kuare. Ai. Koira te āhuatanga o ngā tōranga pū o te waina. Kei te kai I ngā kuri. Wow! Ko te mate nui ake pia I tēnā. Ki awa nei, ko te mea, ne, Donald Trump, kino. Engari Kamala, e harai te mea he pai hoki ia. E harai te mea he whiringa pai. Koera te mea rereke o a rātou rautaki kōwhiri, ko wai te rangatira, ka I te mutunga o te rā, ka whaiti mai ki ngā me e rua noho nei. O he pena ki hona ki Aotearoa. Ka pōti pāti tātou. Engari te tangata ake. Marama. Ne, kei a rātou tonu a rātou taupōti mō ngā senators e rā mea katoa, I ringa I te mutunga iho, kei te pōti rātou, mō te tahi tokorua, te tahi o rāua. Kua pēa, me kōwhiri koe. Me ana, he pōrangi tira ki au. Ai, engari taku whakapai ka eke a Trump. Ahau hoki. Well, E taku whakapai, hei te ata pōpō ka puta ia e te kōrero, kua wikitoria ia. Ai, hoi anō, hei te wiki e tū mai nei, ka mōhio o tātou. Ka mutu, ko te hotaka whakamutu ngā te wiki e tū mai nei. Ai. Ka mutu, e taimai ana ngā tāngata, ngā apataki o te hōtaka. He tūru e wate ana, me he mea e pirangi ana I tahi te haere mai? Mēnā e pirangi ana koutou ki te hara mai, tēnā tuku kōrero I runga I o mātou paere wa pāpāho, tā kupu I a koutou, a koutou tono, o koutou whakaro. Ai, mo te hōtaka, ne? Nā te mea ara te tahi kaupapa I tēnei wā ki runga I te paiāhua o arataua e mea ana tēnā tonoa tuhia mai. E whakarekare kāna I te... Ai. Engari, Kua pā mamai a kuia. ai, Ai, kari e whaiwai ki te whakatautai. Engari, mena e tuku ana koe I o whakaro, ne tuku nā mai hea koe I heria mai tō tangata ki te hōtaka. Kawa ki te puna kaukau o waiare ki ana. Hoi no. E mihi ana ki aku. E mihi ana ki a koutou, mea koutou tākupu, tā koutou tautoko. Tautoko, ai. I te hōtaka. He miharo. Nō rehira, e te whānau, e rere ngana ngā mihi ki a koutou, kia kaha tātou, I roto I ngā rangi, e tū mai. Ne? Tēnā koutou, tēnā tātou. Ia ora.